Yes. What makes you excited about Mascara? Are you expecting something? So kung may mga galanto nga mga di taga dire ano, paano mo sila i-invite? Anong mga ari dire sa Bacolod, di ma'am? Actually, hindi kami taga dire. Taga din ka mo, ma'am? Mailan. Lumaylan? Hopefully a lot of sales. Okay, so you're the owner of this bar. Me and my wife. Are you excited of Mascara this October? Hopefully a lot of outsiders come here, not from Bacolod, so we could actually do how MASSKARA first started. Okay. Bring up the economy with the local businesses. Yes. Nga ano ka pa excited sinyo sino yung mabot ng Mascara? Ang concert. Concert ni Juan Carlos. December Avenue. Yes. Okay. Mga local kapan. Kung may mga galanto nga mga tourist, anong ma-suggest nyo ang katuan dito sa Bacolod? Relax. Lacson din. Lacson. Okay, mag electric street Mascara. Sir. Wala daw sang electric MASSKARA. Okay. Doon ka pa excited si mo sino nga Mascara, ma'am? Ang MASSKARA street dance. Thank you. Food. Food lang? What food? Friends. Friends. What kind of food? Barbecue. Pinasal. Pinasal. Kinasal. Sige, thank you.